Russia chuan US nena me alin infiam sutin Alexei Navalny tur manga shai ani anpuna chungchanga vaukhan na thu chua asiama tholenia US ramin Russia ram shwai tu mi poimo then khatte shek na dan apuan chua wangin Russia alungoi lo hle ani nikumogas tha Kremlin soisel tu pa chungchanga US nu chui thiam ten an thutluk na Moscow malak na in tur manga shai nge ani thu tele anram shwai tu telaka shek na dan chu US chuan European Union pompuina mangin nimin khan thu chua alo siam to ani kanram ro rela chungchanga ram dang inrol angai lo kanin chingfel ve theye achema sazo ka kanchang lowang amai ro chu minron be tu te ro chu na takin kanchang le tang tin Russian Foreign Ministry thu puang tu Maria Zakharova chuan asoya US chu thu dik zik luak lo manga anpu bokani United States chuan antual chung boina lak pen andu wang mai main an mel maram te chu an ram ro rel na chetak anga kalpui ve anga min pu le chu se tin asoi boka Biden ro rel na hnuaya thok tu te chuan Russia thu nei tu mi pasari laka US rama anthil nei zongjong te khoichet phal lovin an khap saka Russia rama nu chi tu pol Federal Security Service of the Russian Federation FSB Director po atela heng mi pasari lo tran pui tu reng chu dan kala cheya pu thei an ni bokani August ni somni khan FSB a thokte chuan Navalny chu nerve ti chethei Novichok tur mangin an shaya he poi khoina hi US no chui tu te chuan inrin na sang tak nen adik nge ni in an puang ani US Secretary of State Antony Blinken chuan Russia ramin chemical weapon manga mishing laka rong taka achet na wanga US sarkarin athu nei na alek wanga ngong anei te chu chiang takin asia thei mai o me tin thu chua asiam bokani Navalny chu Russia nep tu shwai tu ania dan shemile anti corruption activist ani bok khovelin asia chan chu President Vladimir Putin le Russia sarkar chu hlemhlet na chungchanga walau taka apu mo wangani The Wall Street Journal in Vladimir Putinan alhauber chu Navalny ti in aziaka Russian Opposition Coordination Council member ania Russia of the Future Party leader ni in Anti-Corruption Foundation FBK muchuak tu anibok YouTube pa ama zui tu mi maktadoi ruk chuang ania Twitter mi maktadoi ni aya tam anibok henga te hian Russia e ruk na atam zia ati chuak thina andrama politics diklo chungchanga lungoi lo na ahwai hot thin bokani kumsang ni som pakhat khan radio a ankom na Russia sarkar na siam tu United Russia chu miswal le ruk ruam khom na tin apua alar viong nge heng ba ka hian Russia sarkar dik lo taka ro rel mek chu pai thlak ani theina tan theito pin ma ala thina ni kumsang ni som pathum khan Moscow mayor in thlanna ading vea pani na ni in Putin arwat Sarji Sobyanin atling thunga kumsang ni som pali khan eruk thubuai wangin in thlanlom le turapianga ding theilo turin achung thu rel ania hei po hi politics a ainrol wanga ti ni in alangani kumsang ni le som pariata president in thana po khan atel ve theilo pha bokani kumsang ni som ni August tha khan Navalny chu nerve ti chethei tur manga shai ani wangin thi chongin Berlin damdoina shwai ania thakhat nuwa chuakin Putin chu mala tua apua FSB po inrol ngein ashebok he thil thenga wang hian European Union United Kingdom le US ten Russia mi poimo tam tak chunga khapna dan an siam pha nge ngeani January ni som pasari sang ni som ni le pakhata Russia rama alet le nuwa chi khan kumsang ni som palia an pu na chungchanga dan lobaram pon chuak tia an pu wangin ta ni na an khung ta ni Iraq Sipai ten US Sipai te an lo mi khwal na mun Ain al-Assad airbase chu rocket enge mozat manga ka ania thile hliam anom lo ba ka chiat na lian tham atheng lo hlawani zirtop ni hian Pope Francis in Baghdad hi atlo dona thasom panghnua ramdang atlo le na masaber tur aning he nge mani lokhan Iraq khopuya US embassy ven himna khautak noya chu rocket mangboka be aloni to boka tuntuma hian Iraq airbase hi rocket somvel manga be ani Ain al-Assad be tu te hi shiat anlani ri lova
Iraq beng him tu sipai ten an sui zui nga la rocket ka chuana hi kilometer riat vela tanga hla a ani thu Baghdad Operation Command thupuang tuin asoyani US President Louis Donald Trump ro rel na hnuaya khan Iraq ka US sipai omte ti tleman nia aom chunte po Ain al-Assad le Baghdad te anom khom deu bi kani Arbil thlona tum huna Iraq sipai le athopui US sipai te in khwarna bik chu rocket manga beih alo ni to boka hemitum hian mi pahni an thi ani Iraq ramin US atanga F-16 in do thlona an le atam zok an da khom na hun Baghdad ram mar lama Al Balad Air Base po rocket mang thowa beih alo ni to bokani nikum January tha khan Ain al-Assad hi Iran helpol ten an lo kap chiam to boka hemitum hian US sipai ingemo zatan hliama Islamic Republic sipai thabik Quds Force anho tu pa ber General Qasem Soleimani US ten an tha awanga thubalak na ani thu Iran sarkar chuan an puang bokani Reporter Without Borders chuan March ni khan German kota Saudi Arabia Lal Fapa Mohammed bin Salman laka tual tha thubuai an theluta anni pol hi khovela thuthar la khom tu te thli thlaya tranpui tu pol anni Saudi Lal Fapa hi kumsang hile som pariat October tha a Istanbul Saudi consulate muna journalist Khashoggi le midang tam tak thina malatua puin thubuai hi an theluta ni mania US disclassified intelligence report chuan Washington Post thok mek Khashoggi thina chungchanga malatua Mohammed chu aninge yani tiin thu an chua Saudi thunei tu te chuan an puna hi an phat saka Khashoggi rong taka tha ani chungchanga Lal Fapa hi ain rol lo an ti thung ani RSF hawero chuan an din na tranpui tu thatak an lor khom nuwa an thil hrial le nei te mangin Karlsruhe Germany rama Federal Court of Justice thubuai hi an thelu ta ni an case thelua hian journalist dangmi somthum le pali Saudi Arabia tanina an khung mek te ba ka kumsang ni le som pani atanga anrama anin le achevel ba ka chu an khapsak blogger Ref Badol chua zalen ani theina turangen na po atela anni hi Islam sa khwana soichia pu anni RSF General Secretary Christoph Delory chuan German prosecutor hian ma min lak saka minchin fel sak turin kan ngen ti in asoya international law chunga leng tuma anom lova abik takin mishing chunga hleilen na ani phei chuan ti in asoibok Karlsruhe ko chuan an hek na hi an dong ngei ti in AFP chuan anem heta ko thian thil dangero an puang zar duri lo thungani an hek na hian Prince Mohammed ba ka hian a tho puirin om tak Suat al-Khatani po atela ani hi Khashoggi le Saudi thunei tu te pathum thina chungchanga ruam manna siam tu pakhat ni in pu ani bokani he poi khoina chungchanga hian khobel ram tam takin anor na satem wangin kumsang ni som bakwa December tha khan Saudi court chuan ming thup mi som pakhat thiam lo alo chantir to a mo phur tu beraro thiam lo chantir ani lova diknain achunga ro arel phave lo tin RSF chuan an soi bokani Saudi court in mi som pakhat thiam lo a chantir chinga mi panga te chu thiturin an chung thu rel sakania ma se ni kum September tha khan ko thutluk na hi an su le tadayani hei hi Khashoggi nu pui hual Turkish nula hati senjik chuan ro rel na nui ti zabang lo ti in alo nui so to a ro rel na dikin mun a chan theina tan theito pa mala tu te jinga ala tel ngar ngarani Turkish thunei tu te chuan kumsom nga le pakwa upa Khashoggi te omna Istanbul consulate chu Saudi sipai mi som panga ten lu chilin an rek luma ataksa an chan som veka tun thlengin arwang omna chin hi hriat alani lo an ti ani CIA le UN tangkop chuan he 12 thana hian Prince Mohammed chu ain rol ngei ni in an soiboka aram nei tu ten an phat sak thungani karmasa US atanga thudara he poi khoina Saudi atanga Istanbul his squad member pasari kalte chu Rapid Intervention Force ami te an nia anni hi Saudi sipai thabi kan nia Crown Prince han him tura din ti le alak atang chawin thu an lang ti an thu puyani President Louis Donald Trump ti du lo
Rapid Intervention Force te chunga shrek na le kodan chu Joe Biden an huaya an puanga chung zinga chuan khoya po he po lo puitu chu thiam lo chantir ve ngal an niang ti dan atela heba ka hian Saudi mi somsari le paruk chu an dan tharjam ramdang shoi tu zalo taka diriam thin tu tia pu an ni wangin US rama lu khapsak an ni bokani heti lai hian kumsom thum le panga upa Saudi Lal Fapa Mohammed ro chu US ram lu khapsak ani belo thunga ani hi khovela ol sal chuak nem beram Defense Minister ani mek ba ka apa atar to ema wangin Saudi Arabia rama thunei tu berzinga mi ani bokani Brazil chuan March ni thum sang ni somni le pakhat khan ni khata COVID-19 awanga thi an tamber ni an tong thar lea Health Ministry chuan mi sang khat zakwa som zetin darkar somni le pali chungin Shileng hi an thi pui ni in an soya azonin ni record an siamani ni khata thi an tamber ni an ton mek lai hian andrama achithar an mu chua chu ama ami ain alawom zok ti fin fi ave mek ani bok Brazil hi COVID-19 thi pui mun lia thena mun khat zetomna United States dota thi pui an tamber naram ania anram puma hian shikai mi maktadwai som point panga chuang mu chua to ni in US le India dota akai tamber na anni Brazil a hian shikai mu chu atangin adar ngal huk ani bera nikum July tha khan awang lai tongin nikhata akai mu chua mi sing sari chuang le thi pui sang khal le zanga chuang te anom thina ni November 30 atang khan kai le thi an taniam tana ma se January atang khan an pungchak le hle to ani University of Sao Paulo a zirbing mi tele Imperial College London le Oxford University mi thiam te chuan tuna heti taka shi adar thar le chan hi achithar Manaus khopuya tanga intran nia an hriat in kai ani arinom thu an soya Amazon huam chunga Manaus hi Shileng thoma sazo ka po khan khopui mala atur na berzinga mi anni zirchiana pakhata tanga alandan chuan khopui chung mun lia thina mun thum zet chuan October tha khan shi hi an kai to hial nia hriat ania Shileng tho khatna khan mitam takin an taksa siam chelin shi po dan theina an nei be se ania heti chung hian a tho ni na an tong le thawani zirtu te chuan hri chithar lo chuak hi ama sa lo kai to le ngaya nei to taksain angam lo awangin an kai le ta thoni in an ngaya ni Brazil atanga dar tran nia hriat COVID-19 variant thar P1 an ti hi Manaus atanga January a Japana jinlu ta tangin mu chua masak ber ania zirtu te chuan Manaus a hian November 30 lamatang khan anin kai tran ni in an ngaya rang takin adar ta nia an ngai bokani COVID-19 pa ngai ain in kai aul zok nia soin hei hi Shileng tho ni na an tor chan nia an ngai mi aboka an zir chian to chin thutluk na tak an la siam lo na ni sia alandana chuan P1 variant hi apa ngai ain alet ni velin in kai aul sam ni in an hriani hei mai ani lova ama sa COVID-19 kai to le khashi kai lo tura taksa loin siam rem to te po khan achithar hi chu kai lovin an paltlang theilo ni in an soi bokani apa ngai kai to ten he shi big an kai le theina hi za som ni le panga le za som ruk in karvel lai atling phak ni in an soi Latin America a Shileng tuar na ber Brazil hi COVID vaccine pek chualama achak tok lo hlea Sao Paulo a nurse pakhat chu January ni som pasari khan pek masak ber ania ama cholkar thum vela an thenom hnai Chile Mexico le Costa Rica chuan inven na hi an pe chuak tran to ani mishing maktadoi chan hi som pakhat vel chen naram zau box ya mi puite hne na inven na pek chu chona lian tak atlinga an tumang huna vaccine an cha thleng lo le an rama na thok tu te tho ho na thatok lo chuan ati khotlai na sa hle bokani Brazilian chanchin bumi ten an soidan chuan hrisel na lama thok tu te hne na tanga data an don an tarlana chuan mi maktadoi sari point pakhat vel inven na an petoa hei hi an ram mi puya tanga za pathum point pali chau alani state tam tak chu inven na dam doi an don harawangin an manganga governor chen khat chuan tang rualin sarkar lai puinghak lova an mani thuwa le ve mai an tum thu an soyani
heng governor te hian president Jair Bolsonaro chun hasatakin andema ani hi Sri Alian Tran tira tanga tun thlengpua COVID-19 hi enga ma ngai lo tu in khwa khirna kalpui po tul ti lo ania Sao Paulo State Governor Jaudoria Peichu President Bolsonaro an Sipai ama chondan soisial na saber tu zingami ani bokani